yena e beya o modimo hobane ke yena thuso ya ballang ke ka go David a khutang a re ke le na le tsa mahlwaka di thabeng na thuso ya ka e tla tswa ho mang thuso ya ka e tla tswa ho Jehova ya entseng mahodimo le lefatshe ngwaneso o se ngwana gere la ile tsa ditsela tsa hao ho Jehova o bina mantswe a reng ha ke na le Jesu nka ya kae le kae tsabo e le siyo o na le merero selemong sena hore ya tlehe ke ka Jesu hobane o re moroti le feleng mo ke tsamayang ho la hlaba bangata empa nna ya ntsamaisang ke Jesu ha se Jesu fela ebile ke monga tsela ka mantswe a mang tseleng ena ya dikgwedi tse 12 ha o tla e tsamaya e ba tshepo e be ho modimo e ba le tshepo o e be ho Jesu morokeng monga basare ke beha bophelo ba ka matsohong a hao o mpeletse ka mehla le ka letsatsi la lefu ngwaneso hoseng hona tshebeletso ya lesedi e re ho wena re phopholetsa fela hore nka nna ba o ntse o batla mosebetsi wa matsoho mme re re ho wena o se ke wa lahla tshepo phiella ho ba haufinyana le morena mohlomong kgweding ena o eme ka maoto o batlana le bophelo ba ho mo bo lahlileng teng ebile mohlomong o ntsore ha o tsebe na o phelela eng ha o bone na o ntsoetsang bophelo e re ke o tsebise hore modimo wa rona o a tshepahala beha tshepo ya hao ho Jehova mme o tla sebetsa yena ngwaneso ya rateha lentswe la modimo le ka letsatsi leo tshepo ya ba teng moprofeta Isaiah ba sa re le ha sefate se ka sa rengwa sa bolawa empa ha se utlwa metsi se tla boela se hlomele hobane tshepo ya sefate sena e ntse e le teng mme le wena ha o utlwa o kgathala ke tsietsia tsela nka tshepo ya hao o e behe Jesu ditsela tsohle o di laeletse ho yena a ba sa re moroki le re ke bone ho yena ke bone phomolo ka boeleng ho morena ha ena phethoho ngwaneso re atametse lefatshe la hao le bodutu re atamela ka sehlare se bitswang Jesu momamedi wa lesedi laeletsa tsena tsa hao ho Jehova o mo tshepe ho tla sebetsa yena mokgathaleng wa hao ho nyahameng ha hao ho teleng ha hao modimo o re tlong ho nna lona bohle ba kgathetseng ba imetsweng mme nna ke le modimo ke tla imolla tshepa modimo letsatsing la kajeno hore bophelo ba hao bo tsebe ho tsamaya hantle motshepe hobane wa tshepahala bareri ba bang ba hlola ba re ya re tshepisitseng o a tshepahala ke nnete momamedi motshepe ka o leletsa ditsela tsa hao ha re bua ka tsela kapa re bua ka ditsela momamedi ya ratehang ha re bue ka maoto ha o nka leeto empa re bua ka morero o teng pelong ya hao re bua ka ditabatabelo tse teng pelong ya hao re bua ka ditakatso tse teng pelong ya hao hore di etsahale mema modimo hobane moroki hore ho loka hae ho phahame mme o etsa ntho tse kgolo ntate ke manyaka ka wena o tshwanetse ke thoriso momamedi wa lesedi modimo o fe matla ha o tlanka leeto lena o se ke wa kgathala hle o moeti o tseleng o se belaele o tla fihla le wena ka Kriste morena wa rona ya bokwang ka o sa feleng
Amen. How are you?